дуруд ба мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. имрӯз дар мавриди бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ва Лигаи Аврупо ҳарф мезанем. Магар аз ин дида мавзӯи беҳтар дар ҳафтаи гузашта буд? На, шурӯъ мекунем. дишаб дар Лигаи Аврупо дастаҳои Лил ва Астон Вилла миёни худ рақобат доштанд. Дар ин бозӣ як ҳодисае ба миён омад ки шояд аксарияти мухлисони футбол ҳайрон шуданд. дар вақти силсилаи зарбаҳои пеналти Эмилиано Мартинес барои нақзи қоидаҳои футбол, махсусан дар вақти иҷрои зарбаҳои пеналти аз ҷониби довар корти зард гирифт. аммо гап сар ин аст ки Мартинес қаблан як корти зард дошт. маъмулӣ аст ки ду корти зард ба таври худкор корти сурх мешавад. аммо чаро довар ба Эмилиано Мартинес корти сурх нишон надод? ана барои чӣ то ошкор шудани асрор мухлисон дар шабакаҳои иҷтимоӣ борони таънаву маълуматро бар сари довари бозӣ рехтанд. баъдан Мартинес дар силсилаи пеналти яке аз зарбаҳои футболбозони дастаи Лилро баргардонид ва ҳамин тавр Астон Вилла ба марҳилаи нимниҳоии Лигаи Аврупо баромад. гап сар ин аст ки тибқи қоидаҳои нави футбол марҳилаи пеналти ба вақти бозӣ дохил намешудааст. яъне ин як маросими алоҳидаи футболӣ барои муайян кардани ғолиб будааст. корти зард ва ё гол задан ба омори инфиродии футболбозон дохил намешавад. на голро ҳисоб мекунанд ва на корти зардро. аз ин рӯ Эмилиано Мартинес дар вақти асосии бозӣ фақат як корти зард дошт ва корти зарди дуюм дар марҳилаи пеналти аввалин буд. ана барои чӣ ба Эмилиано корти сурх нишон надоданд. аргентинӣ дар вақти бозиҳои муҳим ҳатман ба қавле як номаъқулӣ мекунад. чемпионати ҷаҳони Қатар 2022-ро ёд доред чӣ кор карда буд? сағира девона. ливерпули ҷигарсӯхта дар бозии ҷавобӣ натавонист муқобили Аталанта камбек анҷом диҳад. Юрген Клоп он гуна болои қутии либосгирӣ менишаст ки гӯё бозии хайрбодии худро бо ин даста паси сар мекунад. шояд ҳамин хел ҳам бошад. агар ӯ дар охири мавсим тибқи ваъда аз Ливерпул равад, пас бозии дишаба охирин бозии ин сармураббӣ ба сифати сармураббии Ливерпул дар Евроҷомҳо буд. автобуси гузоштаи дастаи Аталанта нагузошт ки мерсисайдиҳо ба задани голҳои зиёд даст ёбанд. ба истиснои як пеналти Муҳаммад Салоҳ дигар сурхпӯшон натавонистанд ҳисоби бозиро афзун намоянд. аз ин рӯ аллакай Ливерпул аз Лигаи Аврупо берун рафту дар Премер-лигаи Англия Манчестер Сити мавқеи аввалро бо дандонҳояш қабидааст. нашавад ки нобиғаи олмонӣ дар мавсими охираш бидуни ҷоиза аз Энфилд берун шавад. Байер Ливеркузен низ муборизаҳои худро дар фронти дигар идома медиҳад. бозӣ барои баромадан ба даври нимниҳоӣ бо Вест Хэм аз Англия буд ки дар бозии аввал Байер 2-1 ғалаба карда буд. дар бозии ҷавобӣ ҳарду даста як голӣ заданд ва бо ҳисоби умумии 3-2 Байер Ливеркузен ба даври нимниҳоӣ рафт. гап сар ин аст ки ҳоло мухлисонро як чиз барои тамошои бозиҳои Байер маҷбур мекунад. ҳамагон интизоранд то Байер дар ниҳоят шикаст бихӯрад. аммо ин навбат ҳам Хаби Алонсо шикаст нахӯрд ва рекорди Ювентусро дар асри 21 комилан иваз кард. Ювентус дар мавсими 2011-12 43 бозии пайҳам шикаст нахӯрда буд ва Байер бошад ин мавсим 44 бозии бидуни бохтро паси сар кард. аммо ин рекорд фақат ба асри 21 тааллуқ дорад. вагарна 100 чанд сол пеш Селтик ду маротиба солҳои 1915 ва соли 1917 63 бозӣ шикаст нахӯрда буд. касе ин дастаро акнун шикаст диҳад, ман 100 сум метиҳам. дар Лигаи Чемпионҳо бозии аз ҳама пуршиддат бояд дидори тимҳои Реал Мадрид ва Манчестер Сити мешуд. ба қавли Ташриф Халилов мешуд, аммо нашуд. Манчестер Сити аз рӯи тамоми қоидаҳои футболӣ чӣ ки ҳатто аз рӯи қонунҳои башарият Реалро пора кард. ҳамин қадар ба ҳамдигар пас медоданд ки қариб пасдода тӯбро ба хонаашон бурданд, вале Реал ғолиб шуд. ба қавли дигар бозиро дигар кас кард, аммо голро нафари дигар зад. гуфтам ва боз мегӯям ки ғолибият ҳаққу ҳалоли Манчестер Сити буд. Карло Анчелоти мисле ки бо ҳамон автобуси омадааш рост дохили майдон даромад ва пеши дарвозаи худаш автобусро гузошту аз берун қоши чапро боло карда тамошо намуд. ӯ дид ки чӣ хел кабудпӯшҳои Сити ба бозингарони Реал футбол нишон медоданд. ӯ дид ки чӣ хел шогирдонаш аз паси тӯб мисли гуруснае аз паси луқма медавиданд. Кевин Де Брюне, Бернардо Силва, Фил Фоден ва Доку мисли парвона гирди автобус чарх мезаданд, аммо гол зада наметавонистанд.
کار همین خیال شد که با یک گل کدبه و رودریگو بازی تا مرحله پنالتی رفت و در این سلسله آن غالب شد و شده میتوانست که روحیه دارد یا با اصطلاح روسی دوخ دارد. روحیه این مال ریال است. برناردو سیلوا، کوواچیچ با دروازه لونین گل زدن نتوانستند و ادرسون همگی یک ضربه مودریچ رو برگردانید که با همین ریال رکورد سیتی رو که در میدان خود 40 بازی آخر شکست نخورده بود دیگر کرد. در 41مین بازی خانگی منچستر سیتی ریال مادرید این دسته رو شکست داد. بعدا عکس و نوارهای زیاد وابسته به مرحله پنالتی برآمد که پاریسابالاگا لونین رو گفته است که سیلوا ضربه راست می‌زند و آنتونی ریودیگر اشاره کرده است که کوواچیچ با جانب چپ دروازه‌بان توپ رو روان می‌کند. دلیل این است که زمان سیلوا همین گونه ضربه رو به دروازه آریسابالاگا در چلسی زده بود و کوواچیچ با ریودیگر در چلسی یکجایه بازی می‌کردند. مقصد آنها نقض می‌شناسند که کی با چه اسلوب زدن پنالتی رو دوست می‌دارد. خلاص ریال با مرحله نیم نهایی رفت و آنجا با قول دیگرهاش با نوک بینی مغلوب میکند. از همه بازی مشکل با سیتی بود که غلطیده و خسته گذاشتند. در مرحله نیم نهایی ریال با باوریا رقابت میکند. در این بازی امورها پورا طرف دسته مادریدی است. در سه بازی آخر دسته ها مادرید دسته میونخنی را شکست داده است که اون زمان با باوریا با قول گپ زدن نمیشد. اگر یگان کار فوق‌العاده رخ ندهد یا بازیگران باوریا یگان گل با چشمان پوشیده نزنند از روی پیشگویی ها ریال برتری کامل دارد. مخلصان سیتی هم باید آزرده نباشند چون آنها ارزنده و مردانوار از ریال شکست خوردند. اگر بسیاری بعد غمگین باشد بازی را تکرارا تماشا کنید که یک منچستر سیتی گل میزند. بازی از همه مهم دیگر بارسلونا و PSG بود. بارسلونا با برتری کامل به بازی جوابی رفت و قسم یکم دیدار را خوب آغاز کرد. امید بود که با این پاس‌های کوتاه و برتریت کامل در امورها بارسا دسته امباپه را به نفقه روان میکند. اما مخلصان دسته کاتالانی نه از داور ملال باشند و نه از کسی دیگر. همه کار را رونالد اراوخو به قول جزیر کرد. در حالتی که بارکولا با جریمه‌گاه درآمد معلوم بود که در نبودن اراوخو هم او گل زدن نمیتواند. اما اراوخو با خلاصه آمد که مقابل او قاعده بازی را ویران کند. برای داوری که یک بهانه کوچک میکوبد این فرصت عین مدعا بود که ستون اساسی بارسا را از بازی بدر کند. همین خیل روحیه بارسلونا شکست و خو دیگر عصبهای خود را اداره کردن نتوانست و در یک فرصت کوتاه همه چیز 180 درجه توپ خورد. این مقطع بچه‌های بارسلونا حالا تجربه کلان ندارند و این کار الک یک ضربه روانی بر روحیه آنها بود. از این چیز گروه‌های PSG نقض استفاده بردند و بارسلونا را از صد راه بیرون ساختند. این بار اول نیست که محض PSG بارسا را از ادامه رقابت‌های لیگ چمپیون‌ها محروم می‌کند. شاید آنها همان کامبک چند سال پیش 6-1 را فراموش نکردند. اگر بارسلونا از این طرف و ریال از طرف دیگر به فینال می‌رفتند، فینال تاریخی می‌شد. و همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.